So kama no mwezi wa tia tukitabishe mu bandi n'abandi bari mbere ati ngo twizomisha barahanga barahanga takutureka mu turi nagenda kutubwitaho ibintu ebisyaga so ngwe tuje mwasanga twaheza tutandika ngo twakwaga umusara konka ikinanyenda kubaganga ati ukwiza kwanyu mukarekaho imirimo yanyu mukarekaho bizinesi zanyu amatungo mukagasigaho ibintu byone byo munsi byamberarekeza mukabisigaho mukizo muje yarahanga tumukwiza gusigara ku muriro ruhangana iza gukora iby'imbabazi kandi amazu magabonye na mukimani turuhangana kurushaba kw'abana beye nama y'ibyo ni tukendere kungana ajya gutuma umugambi w'umushaba ukurabira w'umushaba deka ibyetago byitu dumanisipe hatimo kwiza kwanyu hanuya mukazo munju yarahanga ejinyoju yarahanga two kwizomisho gara wahaye gushaba kwabo ruhangana akura kandi akugarukamo kunganye na koshimera mu kitabo cya Daniel shura y'ikumi yaratandikire ahari 12 atyo yagira ati Daniel utatina akuba okwiha ahizoba eruwatandikiriho kutaho umutima ukwetegereza no kwecureza umisho bwa ruhanga wawe ebwabo byawe bihuriyirwe kandi nico cyandeta ukama wita simu akayi mushija wamena yayo misho bwa ruhanga kunkaka zo misho bwa ruhanga yakora ushaka kuyashabire ruhanga yawe urushaka kuri ruhanga yakwata package yachereza marika ngo agirete roha Daniel koko yaberagireta mariko eniyo y'abaperusi iriyo mu mwanya n'ufujiro mu mwanya yakwata ibintu bya Daniel tibyakora ki tibyamuhika konka bibona nejande Daniel akagumiza mu nashaba okumarembera y'abana cumi ariyo mishugarahanga aruko yeshengereza aruko yahayo arushabarahanga tutashyarahanga yetu ruhanga ibintu akayakoze reki yabisindikire bimaze birabana na cumi mu mwanya hato ruhanga yarubuza kanasindikire ibintu bya Daniel kahabwe birabana na cumi ahabwa kibintu byo bitakamushyikire nuko kusindika marika mukuru w'abantu bo kwetandikira akiza akarebesha biro akagwanza ibyo yabereye kwa Semariko yo abandise hande karete mariko kwa karete ibyo bya Daniel ebwabo byawe ninga sokushaba kwawe ruhanga nakura kudahizoba ebyo kusara mu kweshereza ukato mutima gwawe ahizira yawe izo biri gushara mu kwetera kanzo misho garahanga nze kushero kintu nakanana nze kumushaba kore kintu naka izobere mbuga kurushaba kwawe konke kitweta isakamishe muri iki no sigara kumushaba tukasigara kumweta ahubwo umwe hangana n'abagashire sarazi konka aho kugira ntahe kubandi tubanza mu ebitukwiyaya ndafikaho ushanga yari misokora ki hadi ukusana mwaje uterekambo miyaho kushaba kwandika ruhanga kamuganda cyawe ukabirwa njwaje masandi ruhanga rw'amande ibindi byasibye bakora ki dukakushika so mwena bishemwe ninjira reka tubatse umushaba maybe turiko yongera y'ibisho Sunurge. ठीक है, थार हो। Otenchi?
hariho tine hinkuru bishesherekere kantine kinserekere bagezi toine cyosherekere hatu waragaha osibiro kwambikije by'abandi bakareba ko osibiro kwambikije by'abandi siyo bakireba utakanankiserekere mwene kana gafire tura kwata twarecho kandi warangwe cyo warara kuchitaka wana kucheza hati bana nkabaka muhanda na cojo barinka deko manyamaze mahibas kokano sana bwe cyakamara kitanki kwegesa coze mico mibi yo kuzenga zenga apana mwana utagaraba kumweta cyaka muhanda oguma mwete ka muhanda urugacho kuza kumweta ka muhanda cyaka muhanda oguma mwete ka muhanda omhoreza kokana were kakugambire tata engere yo rikukunda muka muhanda ebirebe aine kuba kwire kibwankurata waje utenche mazima wakutire kibwankurata tati kwande woka tati kama biraro murunje kuza kutandikira kana mazima gakumba Filipina mukaga Bible netugambira ati itemereza umutima awe kintu cyona kureka muri byona umanyise ruhanga muri kwetenga umukushaba no kweshengereza kandi usibi so umuri byona mutakayemereza umutima kuko kurabira umukushaba no kumweshengereza deka byone mu kwetenga bingasibiye tengo byanyu mumanyise mutakaho mamani kama bana mwe nitofutandikire kandi nangwa ruhanga agambire nanye cyojo ureke kwerakira nyamwija aho ahurire ugamba mazima pastor aho ahurire kandi ayo magara marungi so mbweno ureke kwerakira ikikuru ratsuga mushaka tuyo ntugaruka mu makagitu ukarani mbashaka no mwamashikireyo deke kigambo cya ruhanga kitakarugana mayani ubutosha musigare muri kushoma Bibuli kandi muri kushaba ruhanga uko mukweshengereza kandi mukwereza tarukwiza kubareka ingira reka tushabe then tugaruka mu makagitu tata umuhanji w'Ikurunesi twakusima twakwebaza reba ubira umwesigwa kurga izobe yo kubanza utwizobe umwanya ubu umushaba hamwe no kusiba mwende twamara kushaba kwitu ukwebero bishatu turiho tugaruka mu makagitu tata genda nitwe kandi obe nitwe mu makagitu teke imbabazi zawe umwoyo wawe kandi no kusasira deka ubusinge no kushemererwa n'umwoyo wawe betakarga rwagati y'imitima yitu ukurgera izoba no kusya ibiro byona amina imbabazi zavuga mu witi Yesu Kristo undakwarangishitwe watanzana ko umwoyo kwera imento twena abishe mubona ibiro byona amina. kandi kawasohora utakatizire bugarukire mu byami tukatizire birwatambura no burra amagaragara je munonga ate nangwa ndumuke mbana mbona tambara mute abeno bahonje ko gato kabire je ndo bugarukire mu byami Dr. Nini ate nangwa ndumukora kora yatemishasha ko kati no tumuno natambura at least norenga rokachenje
konka tukwenda kumwe kake namwe nje no kugarukira mu byane twenda kumwe fosi umutamba tambure mu cece we no terera ndiyo ni kureka bugarukira mu Dokta, mukasi ebinkutumere katine chiwangambire. Yes, kan. Nkakutuma ebikufowa chojo katine chiwangambire dokta. Ma dokta, yombu kureba buri cyo kumpa kurya tinkukirya. Dokta nuko kureba tinkunywa. Nimba niteka chojo mazima. Nje chikure misoko rya nemere nkadireta no n'icyo kunywa imani teka chojo cyo kunywa na appetite yo kurya kabura na no kunywa kukanga agwa chojo kwe mboye nenda kuno busasi ko kashi dokta numanyisa ki wachozo ho ngireyo dokta gamba n'amazima wachojo gireyo no kuganira twaganira cyozo kwiyamanyire ngo wafuna accident yafuna umukazi yaswera nambwe ndebe n'umukazi ayinenda cyozo muyombe teko byawe akubona amanyango okafa tokiri mu magara genseje nicyo mbire nyange kucyugamba ndaka kongera obusasi Chikubasika chozo kushwera mbisho mukazi izatugaruka umuntu chikubasika chozo kushwera mbisho mukazi chikubasika Wasibot. nasibaje sero wati Wene tachi tompa sumi ya wenketeza hebi isani. sum kerka kurara mkamani Kanda echo nechi. jeje no power bank Baba. Keri nkasona. power bank na yene kora kaso Asikanye neza ratoka wa inere cha kume ukachepa kafe na echo kurya. cyaro kumwe Yes. cyaro kumwe ni kuchukwa konka na nyenda direbe nako Yabe nekito ya tata wanje nabwenge. Tuzarane saa zentureje. tukaba no manyumba chozo Kani mumanya kanu mukuru wanje. Ni mumanya. so nabo niyo kanaheza chozo no mukuru wawe Yes. chozo mpire ni muronda bamungambira umucweke kinyuna mazima nasemerwa kusanga nabona muganda wewe wenyene ngumire nimburabura nindebo arona no kuvuza yambura hata bworo muganda wewe Ni mugambira chine so. ana ebinanyenda kumumanyaho no wakunyambo bingambira Ngambira. chozo no mangwa ganda kusubira nyamwiza yiza afuna accident ubwo chozo akiza yasubira ndizo mukazi Aha chozo taraswire amazima. Akagira ngo we nanda kurinda nyamwiza. Nguhona ngo kandi yaba yafiri. Ngo nawe nanda kufata akaswiro mukazo ndizi. Bagenzi cha chozo nekisema. Hati nyoka muhereza magezi. Na ujangu nyamwiza nko kuyafiri niwe yeyite omusanga yo mwiguru mutahizeyo yacerera. Baromba cererwa kuswera na kanda ahiba kubemba zara bana. Bene tokolengu na cereza bana bege. unobuniza kumahangura umutima kweli evitekateko byona kabyizwire mucozo urugero rwo kwabonire no kunkumukunda tinkubasa kwicereza kandi gabo kasitanamu ndi yangu coza kaswera
hasi ni mu rugakaye ni mu rugakaye uriruye nireke busho mumeze kunya mutuma mu nda nizijyo riwe numagara bitire shoga hati cojo mubiri mukiri nyo wabijuka naronzero muju nyo mwabazo na nirizo babo tayine kirundi tayine rumu tayine wabarebereho gebuza abana bagereka toro ko buseriyo nakaburuza katubira kanisa akarusa ninjizira no kujya guteka teka akarusa bira ni none ko mahamba o mazuba amabara ati mo kimura akore gende munaka muze kuzakuza kacujo tugende nyenza yakane yukunyita shani wori doko niza kota tamumana shonga za kamera no mati kuchira kutsisanira shonga za noko weza ona shwebira bishatu tugende ati shwe wiguta change kandi hati change wiyi ati wazokombera kandi inenzara ninjira yiguta mwoyo rukwera nayi guta tunamuzigira nawa yiguta mwoyo rukwera kandi kuba kugira ngo nojura amana dumwoyo rukwera manya ngo ngigute oshonye buza tubaye tane sahani zo kuguriraho mwoyo rukwera kuguriraho ati uro gwiguta bat ati shwento ukashwento nyikintu kwenda kihashikani yuko atakumanya ibya biburi ntabwo kikwera kuza nshobora kama muhanda kiha ati shwento kama muhanda naisha akatugandira kuyabwira izobe tukahindukaho tukageraga busingi kandi kugira uko tutekateka na n'ibintu birenimpurura mu cyaro kandi ndawa yuko kurana bagaterya abantu ngana ngo yazakira ati yo musigazi wumva kaza kata kwibuka kabataka atake ukana ko gavuka dacara hada kata kwibuka musikaze kata kwibuka mu yenu ko bangisire akuna chikisire neshongere yenu mwana we cyo kuteka teka nangwa cyo nuko kiri ekintu kutekateka nokimanyisa n'amazima ashito chikija chiki Jojo mwana anje kanebere hingwa